igongona na gukugatha narĩo gũkumia rĩtwa rĩaku nĩgetha rĩtuganĩthio na kanitha waku mũtheru. Nĩtwakũhoya Ngai Ithe witũ tũgĩkũgatha nĩtwagĩria ingo ciothe tũkiugaga tũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe mũthĩra citũ cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ na gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ. Amen. nĩ ũndũ wa wega waku Ngai Ithe witũ ona ningĩ reke tũtũũre thĩinĩ waku nawe ũtũũre thĩinĩ witũ nĩgetha tũkwendage kũbĩtũkĩra igongona rĩrĩ Ngai. Reke wega waku Ngai Ithe witũ tũkũgocage na kũndũ guothe. Nĩ ũndũ ũcio thĩ mwena araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩtũgũkũgoca na ningĩ tũkumia rĩtwa rĩaku rĩega ma tũgĩkũgocaga ingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 Mwathani Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ kũiyũire ũnene waku ũrogocwo we Mwathani we igũrũ mũno. Amen. Ona ningĩ ũtukũ ũrĩa akunyanĩirwo nĩoire mũgate na arĩkia kũrathima akĩwenyũranga akĩra arutwo ake kai mũrĩe ũyũ nĩguo mwĩrĩ ũrutĩtwo nĩ ũndũ wanyu na mwĩkage ũũ nĩgetha mũndirikanaga. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Ta ũguo marĩkia kũrĩa cia waini akĩoya gĩkombe na agĩkĩrathima na akĩmera ĩno nĩyo thakame ya kĩrĩkanĩro nyuanagĩrai na mwĩkage ũũ nĩgetha mũndirikanaga. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama. Haleluya, ndiye mwamba, hakika ni salama. Ndiye mwamba, ni salama. Nani aroikara na inyuĩ? Aroikara na ngoro yako. Kwamũkĩra mũgate wa igũrũ. Ngĩkayagĩra rĩtwa rĩa Mwathani. Kwamũkĩra mũgate wa igũrũ. Ngĩkayagĩra rĩtwa rĩa Mwathani. Kwamũkĩra mũgate wa igũrũ. Ngĩkayagĩra rĩtwa rĩa Mwathani. Nani aroikara na inyuĩ? Aroikara na ngoro yaku. Hatwendete nĩoimire igũrũ agĩũka gũkũ, nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnirio, akĩũragwo tondũ wa inyuothe arĩa mweraga mehia manyu gwatete itherũ gwata hĩndĩ ĩno kwĩrĩ mwĩhokete Ngai, mwĩhokie thakramenti ya mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo, ndamũthaitha mũmbũrenge mũthenya wothe mehia manyu na mĩgambo mĩaru tũnyihĩtie tũkinaga, ndĩmwĩhio
na wanyonae waigoro kuma wosiaro wakwa ni enojeka agai oro ni enojeka aho yarerengeva ava jekera ramodero adeizaya garaya na ujekere haimwe na ujekere nyamwe thero waririe na akiuga ati aria othe mareka mehia mao ari mureke na tene na nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. amen ingĩenda gũkuhĩrĩria metha yaku mwathani nowe muoroto waku kũna nĩ gũtũiguĩra tha nĩ ũndũ ũcio tiga nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ ona tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenyũ mũhuro ya metha yaku nowe muoroto waku kũna nĩ gũtũiguĩra tha nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we mwathani ũiyũrwo nĩ tha tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo Jesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩthirwo nĩ mehia ona ningĩ maroho maitũ mathambio thakame yake ya batama ona ningĩ tũmaitũ tũũre thĩinĩ wake nake atũũre thĩinĩ witũ o ta ũguo one indũrũme yangĩrĩthangia mehia ma andũ a thĩ mwathani ndwagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa na ũkiuga kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ indũrũme yangĩrĩthangia mehia ma andũ a thĩ mwathani ndwagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa na ũkiuga kiugo kĩmwe na ndungata yaku nĩ indũrũme yangĩrĩthangia mehia ma andũ a thĩ mwathani ndwagĩrĩirwo nĩ ũtonye nyũmba yakwa na ũkiuga kiugo kĩmwe maĩnĩ cĩna weke oti wagereire 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 wa nimesha
Sana gia kwa sangwe, nitaingia nagora kina sifa moyoni, nitaingia kwa sangwe Mani siku njema Bwana ne thitima ciorire gutire cihorire ciothe ndona nĩ ciarĩa maraorganize kanisa yenye unakula mwili na damu ya Yesu. Hayo Siakweu tukae chini haweo Mwathani aroikara na inyuĩ we Jehova Ngai ithe witũ ũmenyagĩrĩra arĩa maiguaga maathani maku menyerera aya mokĩte ithe witũ nĩ ũndũ wa kumagaria biũ ndimacio Mwathani Ngai nĩgetha riũa rĩa wega waku rĩmarĩre ona ningĩ Ngai ithe witũ nĩgetha ũmatiragĩrĩre ona ningĩ nĩgetha ũrathime mawĩra mao nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Amen, amen, amen. Ningetaka tusimame na ili tuweze kuimba ambao wimbo ulikuwa umependwa ni mwenda zake Fio Ndimasho Muthoni ambao inasema Gaye hananie kuenda maithothe handu wa tunituhowe tumuro mutheru urathime twaku yaturerie kirathimo Mwathani tugwetereire utuwe inya mweru Ngaye hamwe na ithui hatheru andu itu nitu oe atherie ngorosi utu thime twakuoya ririe
kĩrathimo na Mwathani twetereire tuwe rĩu. Hebu tuketi kidogo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya masaa na muda lazima tuende jinsi alivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kila mmoja amekuja hapa kwa sababu ya kuzindikisha mama yetu Field Marshall Muthoni ambaye ametuacha, lakini tunajua ni mwili tu uko hapa, lakini roho yake Mungu ameichukua na hata roho yake inatuangalia. Field Marshall Muthoni amekuwa shujaa wa kupigania uhuru katika nchi yetu ya Kenya, na kwa hivyo ndio tumekuja kwa sababu alitenda kitu kizuri. Hata ingawa hivyo alitenda, lazima kuna kitu kingine mtu anaweza kufikiria. Ndiyo, tulizaliwa, tumhama ulimwenguni, lakini baada ya mwili ama baada ya roho kwenda, lazima tufikirie utaenda wapi. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo zote machoni pa Bwana tuko kitu kimoja. Hata ingawa miili yetu iko tofauti, tuko na rangi mbalimbali, lakini machoni pa Bwana anapotuangalia arasili ya leo anatuona sisi wote ni watu wake. Kwa hivyo ningependa tuangalie neno la Bwana kwa kifupi sana, manake kwa sababu ya muda. Waangalie Warumi 14. Warumi 14 mstari wa 7 na kuteremka pale chini. Inasema hivi, Warumi 14 mstari wa 7. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake. Haleluya. Amen. Wapenzi wapendwa, nyinyi mnayependa nchi yetu na mnapenda Mungu, hakuna mtu uishie kwa nafsi yake. Lakini Mungu mwenyewe aishi ndani yetu. Kwa na hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa hivyo hakuna yoyote yule upenda kufa. Hata niongezee, hakuna yoyote yule upendaye kuugua. Lakini magonjwa yanatuingilia na sio mapenzi yetu. Hata kifo vile kinakuja, hakuna mtu upendaye. Kwangu ninasimama mbele zenu, nimepoteza. Aliyetuacha mama wetu Field Marshall Muthoni alikuwa msaada kwangu sana. Manake kwa kila shauri alikuwa ananishauri. Na kwa hivyo vile ameenda, siwezi nikatoa Mungu makosa, manake nafsi ni ya Mungu. Na kwa hivyo tunapoishi katika huu ulimwengu, wacha tuishi tukijua vile tunaishi ni Mungu ametugharamia. Ndio ukiangalia mstari wa 9 inasema hivi, kwa maana kama kuishi twaishi kwa Bwana, au kama kufa twafa kwa Bwana, basi kama tuishi kama tukifa tumali ya Mungu. Oh, haleluya. Kwa hivyo tukifa tumali ya Mungu. Na yale Muthoni ametenda, alitenda manake Mungu angetenda, lakini Mungu akamtumia kuyatenda. Kwa hivyo namaanisha namna gani? Ni kwa sababu Kristo mwenyewe manake alikufa na akafufuka. Hata nasi tuna imani siku moja dada yetu, mama yetu, shujaa wa uhuru Field Marshall Muthoni atafufuka siku moja na mwili mpya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kitu ambao wakati nilisikia ametuacha na yale yote ameshafanyia nchi yetu ya Kenya, niliwachwa na waswali nikijiuliza, mimi nikiwa mbogo, nyuma yangu nitawacha nini? Tumekuja hapa kwa sababu kuna mambo yameachwa ni mwenda zake. Na kwa hivyo ni kila mmoja aliye hapa tujiulize, siku
nafsi yangu itaondoka, nitakuwa wapi ama watu wataniongea namna gani? Lakini wapenzi, wacha niwaambie, hakuna kitu kizuri kujiona wewe ni kama mwenzio. Manake Yesu mwenyewe alifundisha wanafunzi wake. Manake aliwaambia lazima upende jirani yako. Ukiwa upendi jirani yako na hujawahi kumuona Mungu, waweza kumpenda namna gani? Kwa hivyo sisi zote tulio hapa tuna jukumu la kila mmoja wetu kujua matendo yale unayotenda kwa wakati huu. Maongeo yale unayoongea, neno katika Ufunuo inasema matendo ya mtu itamfuata. Oh, haleluya. Hata nasi, hata tukiwa wachungaji jinsi tulivyo, na kila mmoja aliye hapa matendo itamfuata. Na tuko hapa kwa sababu ya matendo ya mwenda zake fio ni mwasha mwadhoni. Kwa hivyo wapenzi wenzangu, wacha tujue kusudi la Mungu kuwa katika ulimwengu ni kumtukuza kwa matendo na mienendo yetu na maongeo yetu. Ukiangalia mstari wa 10 inasema hivi: je, kwa nini na hukumu mwenzio? Kile kimesababisha watu wengi sana ni vile uwezi ukaheshimu mwenzio. Akifanya ofisi na uko na ofisi manake yako ni kubwa, hauheshimi aliye mdogo. Kwa hivyo wapenzi, tufanye namna gani? Tuheshimiane. Tukishaheshimiana kwa kweli tutamuona Mungu. Manake inasema hii mstari wa 11, kila goti litapigwa. Kwa hivyo zote kitenda mbele za Bwana, hata fio ndio tenda mbele za Bwana, kila mtu atoe hesabu. Na mshukuru, manake alikuwa mshauri wa ajabu. Oh, haleluya. Sijui ni wangapi wanaweza kusema vile naongea ni ukweli. Alikuwa mshauri wa ajabu. Kwa kina mama, kwa yeyote yule, alikuwa kinashauri. Na mtaniruhusu kidogo. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mheshimiwa mdogo wa rais taniheshimu. Na inajua manake mko na gavana hapo atakuelezea. Manake nataka kuongea na Kiebrania. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimesema alikuwa mshauri. Haleluya. Alikuwa na kativi kake ka Great War. Haleluya. Alikuwa na kativi kake ka Great War. Na liria, haleluya, lirionire bisha gativi ne ka Great War ni atwetire atugatiri na mathikabu, akijira mbogo ndedo gitire mathikabu ndina kigo gya kumwira. Oh, haleluya. Gigetekia gikemeta. Oh, haleluya. Na tugithie gwake akijira atiriri. Oh, haleluya. Bururi witu twabetwo, haleluya, ni andu mugwanja. Haleluya. Kwa wale wa mbere enda fanya research. Kwa wale wa kere, wa mbere ali King George, endelea hapo. Oh, haleluya. Nginya umuthi, haleluya, ni wa mugwanja. Haleluya. Na mugwanja ni wa Ngai. Haleluya. No thamaki uyu woetwo ni andu moimite kuria thi. Haleluya. Mathiaga matare iratu. Ndenda kumwira atiriri, giko kidironire. Haleluya. Gavana no kugitira. Giko kidironire karavese nire yakwa ri. Haleluya. Gya kuigira thaburi ya mutwe ri, ndikirahura ciana cia mau matikathamake, mahorei tondu ni mwaka wa kurathimika. Haleluya. Ni andu a mugwanja gwa thabururi uyu ni tukoithia kirathimo. Haleluya. Nikatafakari haya mambo. Haleluya. Na nikasema asante mam, tutaomba na tuliomba.
na tujatii kuomba, tunaendelea kuomba. Simameni. Bwana u sehemu yangu, fikia wewe katika safari yangu, tatembea wewe pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea. Baba, katika jina la Yesu, tunahitaji kutembea na wewe katika maisha tunapoishi. Fiondi Masho Mwadhani alitembea na wewe, na ndiposa mfalme akatokea pale msituni wakati mkoroni alitangaza uhuru. Manake Mungu wa rehema uliwashindania na wengine. Hata mchana wa leo kuna wengine wako hapa. Mfalme, tunawakabidhi mikononi mwako Bwana. Utembee nao kwa kila hali mfalme. Manake tazama mfalme, huu ni upendo mkubwa ambao Mungu wa rehema tukiwa na deputy president mali hapa. Mungu wa rehema tazama anajali maslahi ya watu wako.